U nekoliko navrata putovali smo sa članovima udruženja logoraša Drugog svjetskog rata iz Banja Luke da bi posjetili mjesta stradanja srpske djece u vrijeme postojanja Nezavisne države Hrvatske. Danas starci, a u to doba djeca od 4 do 10 godina starosti, sa širokog prostora krajiških opština, nose sa sobom teške priče o stradanju porodica, odvajanju muških članova starijih od 14 godina i njihov odlazak u tada nepoznatom pravcu. Kasnije su saznali da su oni sa više sreće odvođeni u radne logore po Evropi i jedan dio se vratio. Stotine hiljada odvedene su po logorima Nezavisne države Hrvatske. Oni se nisu vratili. Srpska sela u Savu, Mlaka, Jablanac, Jasenovac i u dubini srpska sela u Slavoniji 1941. godine sistematski su čišćeni od Srba koji su ubijani na kućnom pragu, u pravoslavnim crkvama ili su njihovim tijelima zatrpavani mjesni bunari. Milosti nije bilo ni za koga, stradavala su i djeca. Na prvi mah činilo bi se srećniji porodično su odvođeni u prvo osnovane logore od aprila te prve ratne godine, ali malo ko je preživio. Potvrdilo se pravilo, neko će preživjeti, da bi kad tad istina ugledala svjetlo dana. Zločini su se prenijeli na Liku, Baniju i preko Une u Bosnu, Bihać, Veliku Kladušu, Cazin, Bosansku Krupu. Vrijeme je to etničkog čišćenja Bosne i Hercegovine, na silu pripojene Nezavisnoj državi Hrvatskoj, na do tada najbrojnijem narodu u BiH, Srbima. Prijetnje, ucjene, a potom odvođenje najuglednijih Srba, počev od najviših velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve, intelektualaca, umjetnika, bogatih pojedinaca, vrijeme donošenja rasnih zakona kojima se na odstrel stavljaju Srbi, Jevreji i Romi na cijelom prostoru Nezavisne države Hrvatske. Molitvu jednu jedinu znam u ovom svijetu beskrušnom. Molitvu jednu imam. Molitvu o kruhu i nosušnom. Nakon stradanja preko 40.000 Srba u prvoosnovanom sistemu logora Gospić Jadovno Pag, koji je postojao od aprila do avgusta 1941. godine, otvoren je sistem koncentracionog logora Jasenovac. Po načinu izvršenih zločina, najmonstruozniji koncentracioni logor u Evropi, na prostoru etnički od Srba očišćenog stanovništva Mlake, Jablanca i Jasenovca. U Jasenovcu su ubijene stotine hiljada ljudi, najviše Srba, potom Jevreja i Roma. Među njima su bili članovi porodica naših saputnika. Svaka njihova pojedinačna priča je stravično svjedočenje o mogućem ljudskom zlu, a činjenica da su preživjeli potvrda da svi ljudi nisu isti, jer su im pomogli oni koji su imali najviše hrabrosti i ljubavi prema drugom čovjeku. Ali potvrda je i to da se nikada fizički ne može ubiti jedan narod. No postoji druga vrsta stradanja, koji se ubijenoj djeci ili preživjelim počeo dešavati nakon oslobođenja 1945. godine u socijalističkoj Jugoslaviji koja je zamijenila Kraljevinu Jugoslaviju. O njemu bi željeli nešto reći, o zaboravu. Ne samo ja, nego čitava ta generacija djece iz logora. Pre svega iz logora Nezavisne države Hrvatske i djece iz Potkozarja, slavonskih krajeva, nešto ovdje u Beogradu, iz Vojvodine, Mitrovice i tako dalje. Mnogi bez roditelja koji su izginuli. Većina smo bili po domovima ratne siročadi. Ja sam jedno vrijeme bio u Boskoj Ljubici u domu. Radilo se na tome da nas što pre, što kaže, zbrinu, osposobe za život, za rad i tako dalje. Tako da sam ja, idući trbuhom za kruhom, što kaže, pošto sam odrastao, našao se u Beogradu gdje sam imao jednog strica koji je
1941. godine izbjegao iz Bosne i živio ovdje. On me prihvatio i od 1959. ja živim u Beogradu. Međuvremenu sam služio vojni rok, vratio se ovdje, počeo da radim, počeo obrazovanje. Obzirom da sam samo osnovno obrazovanje završio školu i nastavio posle vanredno sam završio i srednje obrazovanje i kasnije upisao studije i sve to uz rad, što kaže. To je sudbina sve dece koja su prošla putem koji sam ja prošao. Iz rata izišli bez porodica, bez doma, ognjišta i tako dalje. Nisu imali gdje da se vrate jednostavno. Tek pred odlazak u penziju pokazao sam više interesovanja za tu moju prošlost, za poreklom mojih prezimenjaka, Čekića, pa do stradanja. Došli sam u kontakt sa ljudima koji se time bave, posebno u Muzeju žrtava genocida ovdje. U to vrijeme već postojalo udruženje logoraša Jasenovac u Beogradu. Uključio sam se i nastavio da radim do današnjeg dana. Našli smo neki podatak gdje su prva pravila napisana 1977. godine. Iako ja imam neka saznanja da udruženje još 1959. godine. Grupe neke su se skupljale, pravili neke planove aktivnosti, čak i inicijativa za izgradnju spomen područja Jasenovac je potekla iz te grupe negdje 59. 60. godine da bi taj spomenik kasnije nastavio. Znači, udruženje formalno datira od 77. godine. Prvo je radilo kao sekcija pri Savezu boraca narodnooslobodilačkog rata Beograda, a posle ovih ratnih zbivanja 90. godina, kada je bilo malo zatišja, 2004. smo ponovo registrovali, ali tada kao samostalnu organizaciju Udruženje logoraša Jasenovac, Beograd, i počeli okupljanje članstva. Okupljamo logoraši sa teritorije cele Republike Srbije. Trenutno imamo 327 lica koja su prošli kroz logore Nezavisne države Hrvatske. Imamo 177 poštovalaca, potomaka i 534 poštovalaca. Nažalost, sve nas je manje, svake godine umire po 30-40 ljudi, što je normalno, svi smo u 8. i 9. deceniji života i to je nešto što je neminovnost. Prvo da kažem da smo kolektivni članovi Saveza boraca narodnooslobodilačkog rata. Naš osnovni cilj je da okupimo to što ima živih logoraša, da čuvamo sećanje na žrtve zločina genocida u Drugom svjetskom ratu, posebno žrtve dece. Prikupljamo dokumentaciju i građu koja dokazuje o stradanju srpskog naroda i jedan od cilja nam je borba protiv neofašizma i neonacizma kao osnovnog zla koje, nažalost, u posljednje vreme sve više uzima maha ponovo u evropskim zemljama koje sebe nazivaju demokratskim. Mislim da Srbija, da ne govorim šire, i danas nema mnogo sluha da sačuva, zaborava sve to i da ga učini dostupnim, što kaže, novim generacijama koje bukvalno ne znaju ništa o tome šta se dešavalo srpskom narodu u Drugom svjetskom ratu. Bukvalno ništa. Nije samo to što ne znaju, nego što škola, fakulteti ne čine ništa da bi ti ljudi spoznali nešto. Ja sam znao nekad reći da jedino obdaništa naša uče decu rodoljublju. Kroz pesmice, kroz igrice, kroz ono. Kako izađe iz obdaništa u školi? Vi nemate u zakonu o obrazovanju Republike Srbije reč rodoljublje. Razumete? U propisima Republike Srbije nema, ni u jednom propisu nema reči logoraš. Razumete? Što znači da nema ni zaštite te socijalne kategorije.
na bilo koji način. Muzej žrtava genocida je osnovan 90. godina 20. veka. Osnovni zadatak muzeja je prikupljanje podataka o stradanju srpskog i ostalog stanovništva u Prvom svetskom ratu, Drugom svetskom ratu, ratovima 90-ih. Konkretno u muzeju, ono što ja radim, to je arhivska građa, odnosno angažovana sam na sređivanju arhivske građe Muzeja žrtava genocida. Muzej žrtava genocida ima oko 15 ličnih fondova koje je dobio, nabavio ili kupovinom, ili poklonom, ili razmenom. Pored toga ima preko 20.000 dokumentarnih fotografija, dokumenata o stradanju stanovništva ili o nekim stvarima koje su bitne za razvoj i za stradanje stanovništva. Od svih fondova posebno bih, pošto pričamo o stradanju dece, izdvojila lični fond Dragoja Lukića, koji je on poklonio Muzeju žrtava genocida iz razloga što je bio dugogodišnji saradnik ovog muzeja i što je ceo svoj radni vek, znači preko 30 godina, posvetio proučavanju stradanja dece na teritoriji Nezavisne države Hrvatske. Ono što mi, ja i kolege, uvek istaknemo, znači kada govorimo o Dragoju Lukiću, to je znači, jedna jako bitna činjenica da je on popisivajući decu, popisivao svu decu. Znači nije se obazirao na versku pripadnost ili nacionalnu pripadnost. I znači, u tim svojim popisima je došao do brojke od nešto više od 74.000 stradale dece na teritoriji Nezavisne države Hrvatske, s tim što se pod decom podrazumevaju deca od jednog dana, odnosno od 0 godina do 14 godina. Posebna tema njegovog istraživanja bilo je stradanje dece u logorima. Napisao je veliku monografiju, bili su samo deca, o stradanju dece u jasenovačkim logorima, gde je opet popisao znači, svu decu i u kojoj ima nešto više od oko 20.000 popisane dece. Pored brojnih dokumenata koje je on ostavio u svom fondu, a od kojih su recimo interesantni za priču skenirana kartoteka dece koja su prošla kroz logore, zatim njegova lična prepiska sa preživjelima iz Jasenovca, prepiska sa roditeljima koji su tražili svoju decu, sa rođacima, zatim podaci o njegovoj saradnji sa Marinom Curlom koji je u okviru lista u kome je radio Arena traži vaše najmilije, pokrenuo rubriku Arena traži vaše najmilije, preko koje je pronađeno više od 100 dece i utvrđen im identitet. Jedno od te dece je i gospođa Brigita, o kojoj je čak i snimljen film 158. Iz razloga što je ona bila 158. dete koje je uz pomoć te Arene pronađeno, odnosno njeni roditelji su uspeli da je pronađu i da se ona već u nekim 40. godinama već sa svojom porodicom upozna sa svojim biološkim roditeljima. Mobilna moja. Ja, sestrica naša. Posle koliko godina to? Brate, jednoga imamo. Kad sad pogledate na sve to što se vama lično desilo i nažalost velik broj djece je tako, kako vi gledate na sve to? Pa znate šta, ratovi su uvek strašni, ali ovaj rat je bio specifičan. Obično rat vode odrasli, a ne deca. A s obzirom da sam bila u Innsbrucku
na grobu Dijane Budisavljević i znam da je spasila preko 12.000 dece. To je strašno. Da nezavisna država Hrvatska je mogla da sebi dozvoli tako nešto, da stvara logore za decu. To je... Ja ne znam da li još negde ima u svetu tako nešto. Posebna vrednost tog Dragojevog fonda su i dokumentarne fotografije o stradanju civilnog stanovništva na teritoriji Nezavisne države Hrvatske i o stradanju dece. Znači fotografije iz prihvatilišta, iz logora, porodica koje su preuzimale decu, usvajale decu, dopisnica i sl. Ostali lični fondovi, znači sve je tematika, uglavnom Drugi svjetski rat, ali sa različitih aspekata. Neko je pisao iz pozicije preživelog, neko je sakupio ostavštinu svojih roditelja ili svojih rođaka, ali što se konkretno tiče stradanja dece, tu je taj fond Dragoja Lukića najbitniji. Recimo, zanimljiv za istraživanje uopšte stradanja stanovništva, pa i dece, jeste i lični fond Čede Hubera, koji je jedan od preživelih Jasenovačkog logora i koji je posle bio dugogodišnji predsjednik sekcije logoraša. To napominjem iz razloga što je još od nekih 70. godina kada je osnovana sekcija, postao je taj konstantan zahtev preživelih dece logoraša, oni koji nisu pristupili partizanima po oslobođenju iz logora, da im se prizna borački status ili da im se prizna invalidnina. I ono što je najtužnije, da oni već su na zalasku svog života, ali da nikada nisu uspeli pravno da regulišu, znači, taj svoj položaj. Učesnici NOB-a su uspeli kao boračke penzije ili kao nosioci spomenice ili slično. Međutim, deca logoraši nikada nisu postojali kao kategorija u socijalnom sistemu. Njih je zaista mnogo i mislim da im je učinjena velika nepravda. Samim tim što su bili deca logoraši, što su nosili taj krst, što su najčešće izgubili svoju porodicu, braću, sestre u logorima. Ceo život su nosili taj krst, ne mogu da kažem kao krsta srama, ali veoma teško su se nosili sa tim problemima, jer je uvek se otvaralo pitanje ako si preživeo, verovatno si nešto sarađivao sa neprijateljima, što je potpuno apsurdna priča, jer mi govorimo o deci koja su imala bukvalno od jednog dana, ili Brigiti koja je imala ispod 2 godine, ili Jeleni koja je imala oko 8. Ta deca su bila potpuno neboračko stanovništvo i samim tim nikako se ne mogu smatrati ratnim neprijateljem. Isto se odnosi, znači, i na populaciju žena i na stare ljude. Znači, to je stanovništvo koje ni po jednoj definiciji ne može da spadne u boračko. Tome je veliki napor muzeja da se popišu ti ljudi. Kolega Cvetković radi na reviziji popisa žrtava rata iz 1964. godine, da se dopune spiskovi, pošto je taj spisak ima svoje manjkavosti u smislu, prvo nisu popisani svi, daleko od toga da su popisani svi stradali na teritoriji Jugoslavije. Drugo, veliki problem je što nisu popisivani ljudi koji nisu bili uključeni u partizansku vojsku. Znači, sve druge opcije nisu popisane. Veliki problem i ono što je najbolnije je što je bilo dosta porodica koje su kompletno zatrte i koje nije imao ko da prijavi niti da popiše. Tako da su nam dragoceni svi podaci. Mi kao što kontaktiramo sa Brigitom i Jelenom i Milinkom koje ste ovde upoznali, svakodnevno nam dolaze
ljudi tragajući još uvek za podacima za svoju porodicu, donoseći podatke za svoje pretke, da se ti spiskovi ažuriraju i dopuni, u stvari da se dođe do nekog približnog broja stradalih ili bar do onog broja ispod koga nije. Mi imamo ovde, to ste primetili, problem sa izložbenim prostorom, u smislu da nemamo gde da stavimo stalnu postavku, zato se fokusiramo na pokretne izložbe. Jedna od izložbi koju je radio pokojni čika Dragoje Lukić sa kolegom Jovanom Mirkovićem, koji je skoro otišao u penziju, je ta izložba Bili su samo deca, koja prati knjigu Bili su samo deca. Ona je obišla dosta gradova i u Srbiji, na teritoriji Republike Srpske, Crne Gore. Svugde su reakcije iste, svugde su ta deca školska koja dolaze da posete izložbu zapanjena i začuđena, kao što smo i svi mi, kad počnemo da radimo u ovom muzeju, bili zapanjeni, ne mogu da kažem količinom zločina, ali razmerama zločina koji se desio na teritoriji nezavisne države Hrvatske, jer nažalost ni na fakultetu, ni u srednjim školama još uvek se o tome ne govori nešto mnogo. Govori se o logoru Jasenovac, međutim, tek kad počnete da radite u ovakvoj instituciji, vi vidite kolikih razmera je stradanje. Zalagali smo se da, recimo, Dijani Budisavljević, koja je pokrenula tu akciju spasavanja dece iz logora, podržali smo inicijativu da se dodeli ulica, da se podigne spomenik. Međutim, ono na čemu mi više insistiramo jeste da ta priča o stradanju dece uđe u udžbenike istorije, jer morate priznati da je toliko ulica u gradu pod kojih prolazimo i ne znamo ko su ti ljudi. I zaista i kolege i ja smo vrlo pristalice toga da dok to ne uđe u udžbenike i dok se deca u školi ne upoznaju sa tim pričama, mislim, ulica za ulicu i spomenik i sve, ali jednostavno mora da postane deo školskog obrazovnog sistema. Broj ubijenih u logorima u nezavisnoj državi Hrvatskoj još uvijek nije precizno utvrđen. Razlozi su brojni, ne ulazeći u njih, a znajući da je put do istine i dug i bolan, ali dostižan. Nadamo se da će istina o stradanju srpske djece u nezavisnoj državi Hrvatskoj dobiti zasluženo mjesto, ali prvo počev od srpskih institucija i današnjih generacija, koje tražići odgovore na aktuelni položaj srpskog naroda, moraju i sebi i svijetu reći i naučiti šta se desilo sa desetinama hiljada ubijene srpske djece u Drugom svjetskom ratu. Sreće kapne ti na dlan, povedete u novi dan i osjetiš da život dolazi, pruža sve što poželiš. Radost i ljubav za nas budete i zovu. Potražite i u svojim kafićima. Head & Shoulders. Za osjećaj svježine koji vas prati. Bez obzira na prepreke. Svježina cijelog dana. Kosa bez peruti cijelog života. Head & Shoulders. Živi 100%. I mi se svega setimo, danas kad se sretnemo, jer nama nije važno ko i šta je postao. Samo važno je, nama najvažnije, da si onaj isti čovjek. Stari dobri jelen za stare prijatelje. Vreme je da se ponovo okupimo. Šta god da će vaše dijete postati kada odraste, sjajna budućnost počinje uz miran san u Pampers pelenama.
Pampers Active Baby Dry pelene sadrže mikroperle koje bolje zadržavaju tekućinu i ostaju suhe i do 2 puta više nego sljedeća vodeća marka pelena. Ovako će vaša beba uživati suha i do 12 sati za miran san i sretan početak života. Pampers vam želi ljubav, miran san i igru. Kupovinom 3 ili više proizvoda za njegu kose. Na poklon vas očekuje knjižica sa sniženjima na odabrane proizvode i planer sa savjetima za njegu kose. Stari dobri jelen od sada u svim pakovanjima. To je više od šala. To je moja veza sa uspomenama. Lenor mirisi osmišljeni su da bude sjećanja. Lenor, to je više od omekšivača. Molitvu jednu jedinu znam u ovom svijetu beskrušnom. Molitvu jedinu jednu imam. Molitvu o kruhu i nosušnom.